Bana banzambi moyo wenu Edisanga bokvetana kabidilelu watu yetu kutendelela nzambi mumwakulu wetu wa chuluba nasa digitalale bya kuditatu nzambi bitulombo lo bonso mukutendeleleku mudine jakiliso mgalemu wetu amen. Tudifilai ni mioyo nsumishima ni mejetu kudi nzambi bati tutendelela bonso mwabumwe myabyo nsunikala na kule anyipa bwibime Zambi wanye weyo Mwenye ngubikila mwiki munyakala ngubikila zambi wanyo Milombu yani zambi kale kusamina kwa kumoya nyo Ujibuka buri mugwata bya munda zambi wanye Eyo bana zambi Muna kwamba bwane tokufetana kabidilelu waji alimingu jamatu kudiku vinatanu Bwa kutendelela nzambi mumogulu wetu wa chuluba Jani ndi mwambika pumbu Lelu tokwenza tokutendelela Kujiba chitufa bwalu bwa mibidi imwene kabidi mitegete Ngu toku jikole shanu bwase Tuenza mujimoyo bumu toka mana kujiswika Nungu kutende kwetu nungu kala muchi koso Bwa kukumba janu mukenji Numulai utoka mana kujiswika nao Disani lidia tukudibantu bonso mbwane Nutamba kutochale chidichima na boguleja nujibananga Au mama nisha toka jinao Nitulombele kapiji bonso baji mbinyo ngofelu Na nisha tulomba kapiji bwa solme uwe tumulongi Wakwasa masashi kukinchasa Kwete Bwane Jiku jende di kala muditalala bamanyene malo aja kwata bantu kena panga kulwa Nitamba kubalombele nzambi kapichi Malu atoka jindao bwalelu Nongo netuimbe musambu Wabantu bonso Musambu wabantu bonso Udi nomba makumwanda mutekete ni nai Musambu wabantu bonso udi nomba makumwanda mutekete ni nai Mutu biwaji talala
toko mana kuimba musambu batulombole kudi chisumbu cha koral grand koral wa Kinshasa sambu ya bidi tukwashi bisangu yonse nunkuba bwalwebu ni tulombe nzambi bwanyuma mwimpe atulombole mukubala kwa mukando wa nzambi ni mukujungulula kabidi ne nyuma kangule michime ya bansantu bokwa kijileji yedi ne disank tulomba nzambi tatu nzambi mukalengo wetu tudikumpala kwebeka tataka bwalu bwa echi chikonu chitu tukutendelela tutuke ba nyuma webe atulombole nyuma webe atuishi nyuma webe akangule michima ya bantu bebe bonse badi makonvudi ya lelu badi edi dipete mwaba mundu ma michima ya tutukulomba ni jitakamena nunku mudindi ya Kristo mukalengo wetu amen. Bana banzambi netubale mu mukando wa yone o mukando ngutwa kwangata mumudiba bikile bana calendrier liturgique ngo na kwa sungula mukandeu bwase tuduma kubajilana kudi mikandi abungi na kwa mtume na shumugumu wa yone bwala katani chikontra kubali mikandi abungi bwajibe jibatu peshe kubyamu didiri kes netubale mu mukando wa yona lumulwimbo lwakafunda bukuti yona chapitre mwisambombo verso wa 51 kudi 55 tutubala mudini ja Kristo ndi byanyi bija bijine moyo byagafuma mujulu bija byaja muntu bija yebi ne ikale ne moyo chendelele bulelela bija binafila kumoyo wa fabuloba mubiji wanyi bwaji yeji bene yuda bakelangana mpatane muntu uji mumanye mwakutufa mubiji wanji tuje munyi nungu Yesu wakaba mbilane bulelela ndino ambilane binu ikala kanu yinuja mubiji wa mwana wa muntu binu ikala kanu yinunwa mashi anyi kanwena ne moyo munda mwenu ujuja mubiji wanyi ujine ne ujunwa mashi anyi ujine moyo wa chendelele ne mubishe ditugu jakon shikijilu mubiji wanyi ujibije bilelela mashanyi aji byakunwa bilelela ujuja mubiji wanyi ujunwa mashanyi ujiwikala munda mwanyi ne meme munda mwanji bumu akantu matatu ujine moyo ne bumu njine moyo bwalu bwa tatu nungu wanja meme ne ikale ne moyo bwalu bwanyi ebi mbija byakufuma mujulu kabiena bubya kaji bankambo betu bafwa muja bija ebi ne ikale ne moyo dingambulula muvese wa 50 manda mukulu ebi mbija byakufuma mujulu kabiena byakaja bankambo betu bakafu waje bije ebi ne ikale ne moyo chendelele yeye wakamba malwa musu na ngonga fakajiye uyisha bantu mukapena uma edi njija nzambi amen. Mungu netutete kubalaka bije mokulu wa Falansa. On va lire dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 6 versets 51 à
59. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans les synagogues enseignant à Capernaum. C'est la parole du Seigneur. Twakumva kubala kwa mkando wa nzambi nungo netwanje kumva musambu kodi chisumbu cha koral tatu dikangu ni tatu kasenda.
Bana banzambi bamana kumva kubala kwa mkando wa nzambi netu yo muchikoso badi jalelu umto kwamba ne mibidi yetu nimitegete tokubala mu mkando wa Yona chapter isambombo verse 51 ne kuti 55 diji na ku mwana mwabe umuchikoso ditujimo kukwata didi jambe ne kwa kidila Kristo mukabujima bwende kwa kidila Kristo mukabujima bwende bon falance tujimo kwambe na accueillir le Christ en soi kwa kidila Kristo bana betu jije tujalelu jijimu bwalu bwa kwa kidila Yesu mukabujima bwende kwa kidila Kristo mukabujima bwende nkwamba se Kristo nkayende kakuyi kumutafulula nansha mukabujima bwende. Accueillir le Christ en soi caractérise l'être en tant qu'il est inhérent à lui-même sans distance à l'égard de soi. En soi veut dire intrinsèque, c'est-à-dire dans l'absolu qui ne change pas. Kabibi kujumuka kumwakidila muyeye mwina mena mukabujima bwende Yesu Kristo mukalenga. Yesu jutubului la jifa jende ja mubiji wende. Jésus révèle ici les dons ultimes de sa personne. Jifa jende simuntu julo ni jifa bwakufa bantu bajiba mwita buja. Tulitumwana mumvese yifa tujitubala. Yesu Kristo jubanga ni meyane. Njibyani bija bijine moyo. Bya kufuma mujulu. Bya jamuntu. Bije bine ikala ne moyo chendelele. Bulelele bija binafila kumoyo wabapa buloba. Bije binafila kumoyo wabapa buloba. Jésus révèle ici les dons ultimes de sa personne. Le pain qui descend du ciel suggère le don de sa parole. Bije biji bifuma mujulu ngwamba ne jifa jende jaji janzambi. Yesu ju tubulu ile jifa jamu biji wende. Mumvesa 50 bija biji bifuma mujulu mbwena kwamba se jifa jija moyo. Don de la parole. Jija moyo. Jashala munda mwabantu. Bwalu bwa jiji bija bya moyo. Kuji yonsu duita buja Kristo. Kadita ngele bumu akaji. Bafale sebena yuda kaba yibumvwe. Chakwidi cha Kristo mwana wa nzambi. Badi bambene kadiye inatupa mubiji wende mushindu kai bwatu tukuja. Netuja mubiji wende mushindu kai. Bapa moyo bwane chilele cha bena yuda. Chene yuda muchene ebelu. Mubiji ne mashi biji biumvija muntu mwine mukabujima bwende. Kibolo kai nasha Kristo jibe jakaji ine bayiji bende. Faji wangata jampa ni bija ni mfinyo. Uvesha bayiji wamene euju mubiji wanyi. Chakaji chilele chabene yuda bwalubwa. Mubiji ne mashi biji bimanyinu bia mubiji wa muntu mukabujima bwende mene. Yesu juve shabayiji bende jubambila ne. Ujuambila bafales. Ujuambila bene yuda bantu bakaji musina ngongo bakaji balo kumva maisha ende. Waja mubiji wanyine ikale ni moyo. Nungu Yesu jufi leji feji kujibantu bwa bakijila. Kibolo kaito kwamba ne jije tujalelu jijipa bwalu bwa kwa kijila Kristo mukabujima bwende.
accueillir le Christ en soi. Nungu mugumwagidila mwakafile ibi manyinu mbwase ebi bidi fuma mujulu nyeye mene wakafuma mujulu kuditatu wakula mungachi mwabapa buloba mbwano bobo bamwita busha mene simbwabikala ni moyo. Nungu mushindu akajimwa kumwita busha mushindu wakajibumwa kuje bidi ubapeshe bije byakaji ubapeshe byakajijija moyo. Mbwano bobo bakijile ji yeji bobo bikala ni moyo wachendelele. Nungujulu kwambe ne bije bimene simbya fidibwa bwanwenu bantu bafa buloba. Neikale ne moyo chendelele bulelela bije binafila kumoyo wa bafa buloba mubiju wanyi. Mubiju wanyi unafila kumoyo wa bafa buloba bwa bafa buloba bikale ne moyo muvule. Momu ni Yesu baju ambila bisumbu bya bantu musina ngonga ujuba yishe mbwa bamona mwakwa kijile jijandi bwalu bwa jija bije bya moyo bivubobu kaba yimu wakumvu bambene kaji muntu emene na ngate mubiju wende bwa ye kutupeshe bwa tetu kuja mushindu kai na tupeshe mashendo mushindu kai ujuba manishe bwane ewu mubiju unafila mubiju wanyi bwa moyo wa bapa buloba. Nungu jija Kristo bwakaji nabo mbwane bantu bakijile jijenda jiyeji lalgutu jijini mujumukai. Les croyants s'approprient la vie du Christ dans le signe de la nourriture. Benan Kristo badibanga tamoyo wa Kristo mubimanyinu byakuja. Les croyants s'approprient la vie du Christ dans le signe de la nourriture qu'il assimile et qui devient sa propre substance. La chair et le sang, Jésus fils de Dieu. Fadibu bangata ba kidila Kristo, tudi mama nyibimba wantwe tu bons, badibita bu Yesu Kristo bu mukaleng. Butu jinabu mbokuja bya moyo, ditu kujonso ja moyo wetu. Bwali mujilonga shidine na baji batuleje bwane, mujimumunene moyo wa muntu mwishi mwajulu ni jibu ujubu achini. Mbakutumbisha nzambi mumatuku onso amoyo wetu. Mugumva kwa jija nzambi jiyedi dididika bije bya moyo byakadi Yesu mikala uyisha bantu mu tempelo kadi bwalu bwakaba kadi ni machupa bwivi bwakumvu byakuje byakadi jija moyo bwa yonsu ujua kidile Kristo wakwa kidile chagude cha moyo chakafumu mujulu kama nakaja bankambu mu chifela bobo kufa kabitinash. Nunkubutu jinabu twetu mbakwa kidile Kristo muji yimene jakamane kutupesha mbwalu ji yedi jiji moyo kutuji yedi tukwachi ditu samba mujine ja Kristo mukaleni wetu. Amen. Tulomba yinzambi tatu nzambi tudi tukusakijila bwalu bwa uju tuisho mbikondo byonso waku tuisho bwane ujaji biji ujini moyo bwalu bwa bija byamu biji webe bidi chumanyinu cha jijebe mene bwatu etu twakijile jiyeji tukaleni moyo ngutasikiji tatu bwalu bwa uju tuisho mbikondo byonso nyumo webe atulombole atukolesha watukali ni jikima echikondo cha twetu kwikala tujibiti bya moyo bidi bifuma mujulu men tatu wetu tutulombele beni jitunga jetu ja Kongo tulombele meko yetu akashala tulombela balombo jiba jitunga tubanga kujimukalenga wetu Felix Antoine Tshisekedi ni bami nyampale bendo bonso zambu wetu balam tulombele mena kabidi bena jisangshi dinene bena bami nyampala baga sungi jibo boko kwile bantu masangsha wa ajubu bapa lungi yini meji tatu tulombela bambi banzambi obulobo bujima na nanga ba mujitunga jetu wabikala mbobo tulombela ji kujamwane tu sham kwete ewu okupeta kanani njiwu anubwa bantu bapa buloba baji kabayi
belanga menji bwana moyo wa muntu ujichintu cha mushimu kola tutushie di kujende unda mwa chanza chepo bele jibanji ni bana babu tulombele kabidi balongi bonso ba mukongo mya bionso di bikalanga na zambo yetu abalam nonko tudishaka bidi munda mwa chanza chepo ikala nzambo yetu pato kulomba itabuji kulomba kwetu ejibene shijetu katata kujie ujimai mwakunu lama bwana yenu kanu lenduki bwakwimana kumpala kwa butumbi bwandindi sanga jine kanu ichilem kudi nzambi umwefele musungudi wetu wa Yesu Kristo mukalengo wetu kwikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonso ne katataka ne chendelele amen. Yepo wetu anulame anusankishe. Yepo wetu anulame anusankishe. Chenane kwa kunyemena banaku dijawewe yepo wajibwedani yepo wa mabuani zambi kuikuleto o zambi kumdekelito Kinasha udine mukusambi ne mukula mimwipe palwa madumakole onzambi zambi kuikuleto onzambi